دور في باباتي اكرام مالبات جواك ناس و چافدير سياسي جي اسطنبول الجلمية دسبيك بخير هاتنا تدكين اف جورا كارا دي چه كارتيكن نكام نريني السر بيواندين تركيا و فرنسا كات فرمو. بله مرحبا جوارا ایوار باش سپاس. مخابن بریا سه روزا بیاره کی نباش چی بول فرد دستا اف بیر دو انجام بیاره دا کردن لپاریس حتی آروزی چی بون یعنی اف بیاره نها جبرگو اف بیاره یکم نینه بریا ده دیسا بيار جبر کو پشت 10 سالات ساد دوباره بو هنکی گمانا چکر لسر گلو تسلیحات بکرن آن تنی به آرمانجا کسکی نجات پرست هاتیه کرن اگر کرن از تخمین کم و د نوبرا دولت لورا گمانین مزن اون که اف ایرشانا جالی تین ارگانیزه کردن گمانه که ها هیا اگر گوجالی دولت فرانسایی و نیز گمان وی مزن ببن و اف آلوزی وی و مزن تر ببن يعني وساد خويا بي. بله بس اگر ام يعني جهور سحكينا في ايفان ريدانا دي چه كارتيكن نكل سياستو اين پنويدين ناف هردو ولادان داكت فرنسا و تركيا. بله نه دبی دست پی کدا اف بویر دبی به هر آوای بی زلال کرن اف بویر براستیجی تنی کسی که نجات پرست کر آن دپش ویدا ارگانیزاسیونه که هیتونه یه اگر گو اف زلال ببه و دولت فرانسا جبی اشکره بگه گو دپشت وی ایریشه دا ارگانیزاسیونه که هیه هلبت و د اصلی که مزن دا دولت فرانسایه و هن تهمتا لتركيا بك مثلا كسن بلكي دبن او شخصيات خودين تيكيلين دبلوماتيكين وانا بدن سكناندن انجي او حركات او سياسات هن اورغانيزاسيون نجات پرستين تركيا گل باريس و فرنسا دبه ريخستني وان بدن سكناندن جبروی د احتماله که مزنه گود د آستکی دیپلوماتیک دا د ناورا فرانسا و ترکیه دا به سدما هن آلوزیا و انجام وی آلوزی دا جی احتمال مزنه گو او کسین جی ترکیه ناوی وان تبل وی مسئله بونه باوی کی دیپلوماتیکی قدخه سروان وره داین قدخه این دیپلوماتیک سروان شخصان وره داینی فقط اف نها ندیاره جبر گو اف بویر بخواه باوی کی زلال نهت اشکره کرن گلو دستی کید نواوی بویری دایه يعني. تمام و تو وقت چافديرك سياسي والاسطنبولي كرم سحكيني روجنامه تركي چوا في رويداني شروفت که چوا بحث دیگردن بله دما گوام ل روجنامه ترکیه دن هرن پشتی گو اف بیار چی بو کردن ل اروپای به تایبتین ل پاریسی خو پیشاندانان کرن و هنکی دیمن نخوشی درکتن هولی به من دیمن نخوش بون لورا کرد خودی دوزکی مشرونه و دبی اوی مشرونه ل هر طرف دنیای جی محافظه بکن فقط مخابن اف هنکی جی کنترل درکت و دما گو ام دوی چارچوبه دا ل چاپمنیا ترکیه دن هرن چاپمنیا ترکیه اوی آلوزیا گو کردن ل پاریسی وان خوا پیشاندانا پر باوی که آنی به کار آنین و ایرو سبی حیا ایواری هر تم چاپمنیا ترکیه وی پیامی دا اوروپا اگر پیشگیری بده وان ریخستن تروری tabi li gorî gohtinaman terorî ev rêxistinana wê aha bajarê wan jî xerab bikin wê zirarê bidin wan jî û yanî bi awayekî çapemeniya Tirkiyeyê mixabin ew xwepêşandanên li Parîsê
bi awayekî herekete û pêşandanekî terorîstî dan nîşan û pê xwe heqlî jî kirin li hember Ewropayê û Ewropaya gelekî caran piştgiriya Kurdên mexdûr dike, Kurdên siyasetmedarên ji Tirkiyeyê direvin bo awayekî xwemalî dike ji wan re. Li hemberî wî Tirkiye evî bikaranî û gotin wîn piştgirî didin terorê û teror jî îro li soqaqên we li cadeyên we vî aloziyê derdixin. Evî gelekî bikaranî. بله اکرم مالبات جواک ناسو چافدر سیاسی جه استانبول زور سپاس